Langata Teduk Oke juga KESAMWOA Kecak menisai Wakaran HAINRICK Ima ka Walianti Paulo O Richangata Do Kata kalangan program o kalangan nasen macay continue benar nasen Riau nawia sabul macay wasan kawi ang ram iban yang patang sakratan wakan maciyang ngarmoy kumail katin moy tangye minute 5 ko yang syawat kita patpatol ni blok Riau uri sosan bang iban syong ang uya tatapot ang kap motomot wanikap ang uya nan sabul matay wasan kawid and ranwat wasariyaw magsad katiniw kung ranwat kayo akatin masan niyang dad de suwasya kong kitay mga nakapriyaman memechiki ko batuan pakitar dami at tumalpay o patpatula sangat mutapa wasakis may man kurang kaprayang wasa magtayliw ko na rin kapanikis. Niyang show me mga nakapo patular ang sobrayri. O milar ng kawarlaw. Wasak kayong kasampal chaylan kupuraranot. Niyang show me matamataw me patuan tumalanti na patuan na natumal matamataw. Yawan rating kapay. Yawan isa na mao anay pataw o tuntutong. Ranwat iban utang o pralaran bat. Ranwat iban kasinenta o pralang pensamit. Nang sabol matay wasan kaway ng ranwat nintuan tanga batuan sansalang sa korupsyan na ranwat o iya ranew magtay korupsyan pan paraparan. Kuya Christ katiniya satar. Jat Christ katiniya satar o katete nga manaman kitay korupsyan me tuan sabol memasan kan, tuan sabol merongomaukan, me akat kitong isang tawad, korupsyan at batuan koita. Iban batuan meler kapurala mas kuburatay legis, may gatun kuburaya, uyen kat kapurala mas kuburatay, ong nanrana kay me patula. Iban batuala o taptas ang Yesu. Nan sabol matay wasan kawitin ng wigat, akasalayang kitay melapalan tatok and kapin, patuan mo yaw Yesu. Kapim may right patuang uyayang Jesus. Kuya kita tongkan may uyayang naman right. Nanaman kan may uyayang naman right. Magkarata iray salatak sang nanti may naman right patuang nano niyan so. Kita patutong niya pa. Niya pa mo Jesus katin uyata kamatuwi. Katin uyata kamatipot pangkat kamurmurgiyang sabon mo orang daw o puluya kamatipot o kamurmurgiyang naman kita parusya. Kita kapurat mas puratai niyan. Nialam kita korupsian mami mesija sana lokolok lau koyo kitip naman kita kin yeyas lale nanor lale sang nian chokan me patala or letong ranu kita kapim ranu kita kapim apot koyo court katin muita naman kita ranu kita yan kap tumalan kian show mo ranu kita yan kap kaproto ata tumal mo ranu to kita yan kap yang kaya sa ta Christ anata tong yung ranu. Asan salong kita me ayo Jesus patuan nak tila pasanta. Jesus katin muya sa pun me tata lau pasanta. Orang kan korupsian me melar nanti. Asan salong kita ranut me Jesus katin yasata. Jesus katin yasata kue kita korupsian. Asan salong aman kita koros ranut. Nintuan tame liya ko irai na berapa Jesus niyan show meratia o tiar da Jesus solar na show irai patuan hisisu o niyan show Jesus parang rai irai cuman keren ha propin masapwe irai cuman keren ha propin masapwe kita kapula kapula ranwat nan bukan John kata dia kita ranwat me Jesus parang sabun orang kau o kasaleng rai nasani rai kumain en pebor. Kita ilan bin pebor ranwat pebor Christ setar o kita kamen nemtal muktai banan ke kalo pebor sapun memasan korupsian mereka jenuhnya santawut hapoita ran sidu aban syarti o aban jasata ranwat Christ jasata
Elemen kita ranwat tualen kian showmao. Pitailen kap KESAMWOA yang Christ nadal mong yung pagtailen kap kau na patay mo om lakap. Adal mo rin lak. Ranwat pitailen randew pagtail ban Pilipin adal mo meringan. O pitailen Christ nadal mo ranwat pagtailen kap kau na patay tumal mo. Sang ranwat pan batol. Iban meral batuan walian di tuan rumah mau ranwat. Tuan kian showmao pagita tuan mo pagtail koros pan batol. Wani minister pandang ataran kita koros patwat irai kan cumalen ki kabal luwat ranwat har cumalen ki pugo nang momocho himen batuan pagida ni melkada ban uyawi kumai batwat atu padiya o ena men kita koros ranwat wani mun kauna ban langata nan pukan matu takate yang jai kumai koros patwat rei betul gelar mai mungsingan ian ban ka kembali mai kita dia benar Amerika kan nampak, pugis di siapa ya?